Ngicela uthatha le thuba nginibingelele nonke egameni lenkosi uJesu. Igama lami-ke uSalale Ngcobo, umntwana kaNkulunkulu Msisiwe, ngithanda kakhulu uJehova. Namhlanje-ke ngithe ngathi ngithatha ithuba nje ngiye ngizospecify noma ngichaze izinto ezimbalwa ekumele uyiqaphele wena ngamabandla. Number 1, kukhona into ekuthiwa isiphiwo, a gift qhamuka kaNkulunkulu. And iba ithalente noma iba yini. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akunike igift yokuthi ube creative. Ukwazi uba nobuciko, ngamanye amazwi ube creative. Uyakwazi ukususa isipho onaso sidalwa usebenzise ukuthi wenze inkonzo yokuthi abazalwane bagcwaliseke. Ngamanye amazwi mangabe ucula mhlawumbe gospel singer, uzushumayeza ke nje uzuyibuke leyo nto leyo ube entertained. Fanele ahole leyo muntu loyo, and akulona icala ukuthi uyahola. uNkulunkulu umphile leso siphiwo leso ukuthi express noma ngabe yena esiza abazalwane ukuthi bahlangane noNkulunkulu, noma yena ebashumayeza abazalwane ngendlela enza ngayo, noma yena eyenza inkonzo kumele ayenze, mhlambe yena umzalwane, but leya nto leya isiphiwo. Indaba ibheda kuphi? Indaba ibheda la khona sekukhona umuntu wena okuthandazelayo mase yahola ukuthandazela. Kubheda la khona mase kuba khona umuntu okushumayezayo mase yahola ukuthi uyakushumayeza. Mangabe usushumayela, you're not giving an inspirational speech. Umele izwi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu ezulwini, inkosi yomhlaba wonke, inkosi yangaphezulu nangaphansi kwakho konke, yangasiciyeni nayo yonke indawo entshonalanga enyakatho. uNkulunkulu womhlaba wonke, uNkulunkulu wezulu nomhlaba wonke. Khona into afuna ukuyisho kumuntu. uNkulunkulu khona into ayifunayo ngomuntu. Wena ubekiwe endaweni ukuthi uzokhuluma naye lo muntu loyo. Shuthi uNkulunkulu kahle nkathi ekhuluma izinto ayifunayo ngomuntu, wena uyasetshenziswa ukuthi uzome endaweni uzokhuluma izinto uNkulunkulu ayifunayo kulowo muntu loyo. Ngamanye amazwi, wena uzonika lowo muntu loyo imfundiso evela kuNkulunkulu. Shuthi kahle uNkulunkulu ngamanye amazwi okhuluma nalowo muntu loyo. Wena uyiservant kaNkulunkulu. Shuthi wena ibusiso uyithola kuphi? Ibusiso uyithola kuNkulunkulu, not kulowo muntu loyo. Shukuthi kahle wena mangabe ubashumayeza abantu, uhamba izushumayeza, wena uhamba ucela imali kwabantu. Abantu abaningi bacela imali kwabantu benze an honest living. Ngenzeka ukuthi mina mhlamba nginalo utho, but ngiyadinga ngihamba isivangeli, nginikwe mhlambe okuncane ukuthi ngidle. Shuthi kahle mina ngifana nomuntu ohluphekayo. Manginikwa lokho ukuthi ngidle, ngibonga lokho ukuthi nginikiwe ukuthi ngidle, but akumele ngicharge abantu. Ngithi sengiyakucharge manje kuba wena ungishumayelisile. Mase ngikwenza lokho, I'm turning ibusiso sikaNkulunkulu into i-quantity yemali. Ngamanye amazwi, I'm valuing imali more than umoya ingcwele. Mase sengikwenza lokho sengikwisona esikhulu, because angisabi servant kaNkulunkulu, but sengiba i-servant yempande yesono. Ngamanye amazwi, ngeke ngisafika ngizokushumayeza wena ngoba unamali. Sengizohamba ngiyoshumayeza laba abanemali. And baningi laba sebabona befika kwamabandla amakhulu, abafika amabandla amancane. Ngobani? Bakhokhelwa. And lento abayenzayo bayitshela ukuthi right ngoba ka-creative art mangabe ucula uyakhokhelwa, ka-creative art mangabe urisatha amaphombo uyakhokhelwa. Shuthi bona babone ngazi ukuthi labantu banikiwe iphiwo, nawo banikiwe iphiwo. Lezi iphiwo shuthi nawo kumele nabo bathola imali ngazo. Kanti akuzona iphiwo esinikiwe zona. uNkulunkulu ukuthi uyafika ezokhuluma nomuntu, akusona isiphiwo sakho leso. uNkulunkulu efika ezokhuluma nomuntu. Wena mangabe usucharge abantu nxa uthi yakwenza lokho, wena ususesorweni esikhulu, ngoba lezi ibusiso evela kuNkulunkulu, wena uyivaluishi cala noNkulunkulu. Ngamanye amazwi, labantu laba sebejika uNkulunkulu to ibusiness. On top of that, kuyini kuyisiphiwo noma kuyiblessing ukuthi uyakwazi ukunika abantu abahlwempa imali. If ukwazi ukunikela kwabantu abanganalutho, that's a gift. That's something enga-embrace ukuthi uyakwazi ukunika abantu abanganakho, but akukhona ukuthi wena uhambe uyoshutha noma uhambe uyoyiphakamisa ngabo. Akukhona ukuthi wena mina sengizothi manje mase sengiyoshumayela phambi kwebandla ngithi
bazalwane ngisaqeda ukunikelela usibanibani. Isono leso. Isono ukuvelume nje phambi kwabantu umemezela iminikelo oyinika abantu abahlwempu. Awunika abantu abahlwempu wena ufuna udumo, ukhokhela udumo lwakho. You are actually paying for udumo. The time wena wenza lento lena eyinkonzo enhle kangayo ukunika umuntu onganalutho, wena usukhokha ukhokhela udumo lwakho. Ngamanye amazwi wena unaso isibusiso phambi kaNkulunkulu. In fact wena uyisinengiso phambi kaNkulunkulu because lo nganalo utho mangabe wena usuma phambi kwabantu phambi kwezwe uthi lo akanalutho wena umdicelela phansi kanti awumazi yena ukuphi noNkulunkulu. Mhlambe nje lo muntu lo omdicelela phansi uyisicebi kumoya oyingcwele. Isicebi moya oyingcwele sibonakala ngani? Asibonakali ngemali esinazo noma ngemizi noma isicebi moya oyingcwele sibonakala ngokuthi sikhandlekile, sinikiwe amagunya, si-dominant kumoya oyingcwele. Ngabanye amazwi akukhona umlingi ukuthi sakazi ukukushumayeza. uNkulunkulu okwazi ukuthi akunike lento lena. Ishanda lento ngachaza kanjani. So mangabe wena usukhetha ukuthi usebenzise abantu, you are using abantu khona wena uzoyinika udumo, wena ususesonweni, i-wrong leyo nto leyo and akufanele ngabe uyayenza. And futhi nokunye kulabo abakwazi ukukhulekela abantu aba-disabled babuyele esimeni. Akukhona ukuthi mangabe uyenza leya nkonzo wena sekumele ukhokhele njengabathandazi. Khona abathandazi abakhokhelwa nje baney'kibha ey'nabo, kufanele ugqokise isikibha ukuze ubusiseke, kufanele uphuze lamanzi, kumele udle lezi iy'nyoka lezi, kumele ugcobe lamafutha lawo, kumele wenze lezi zinto lezi, kumele yile nto ososeke yenziwa. Leya nto osuke usuyenza inegama layo, isusuke usuwenza i-sort of ama-sorceries, you are using i-witchcraft ngamanye amazwi. Usebenzisa ubuthakathi ukuze uhila abantu. Ngamanye amazwi wena ufana ncamashi nenyanga noma nesangoma. Angazi ukusebenza kanjani. Angazi inyanga nesangoma isebenza kanjani. Wena uyinyanga noma uyisangoma, awuyena umfundisi, awuyena umzalwane, awuyena umuntu ongahamba lapha uyomuthi ngegama lika Jesu uyo-representa la phezulu kaNkulunkulu utshela ukuthi wena awenzi imehluko because wena uyaholelwa, wena udayisa ama-product, uyi-business wena. Awuyena umntwana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi wena you are abusing i-position yakho khona uzodukisa abantu, umdukisi. Sho ukuthi mangabe umzalwane kumele le nto lana uyimele. Sho ukuthi mina yini engiyishoyo ngalesi sikhathi bengikhuluma, musa ukujaha inhliziyo zabantu but jaha inhliziyo kaNkulunkulu, ngoba ayikho into ongayizuza ngokuthi uthole inhliziyo zabantu. Luke chapter 6 verse 32. Uma nithanda abanithandayo, nina kubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zithanda Thole abazithandayo. inhliziyo zabantu. Inhliziyo zabantu maziza kuwe, ayikho nawe into ongayizuza mangase uthathe yakhe inhliziyo uyise kubona. Shuthi ngamanye amazwi angikhulumi ngento eningi, ngithi mina ungawujahi ukuthandwa abantu nawe uthande laba abakuthandayo. Awutholi lutho ngokuthi uthande labantu abakuthandayo. Ngisho ukuthini ngamanye amazwi? Yazi ngelinye ilanga, if I remember, ngangishumayela nje ngelinye indawo, ngasuswa ngishumayela omunye nje umama engisusa ngishumayela ezoshumayela naye. Amen. Lo mama bezoshumayela, I remember ukuthi ezoshumayela balontunjana wafika ngisusa ngishumayela, shuthi khona into azoyifika nayo. Mina ngithatha kanjalo yini, I don't look at the negative part ukuthi mhlambe asilisana naye, ukuthi khona into azenayo. Shuthi hayi nami hawu mama angikaze ngizwe umuntu oshumayela yila ngethuka inhlamba mid sermon. Wayithiwa kanjani inhlamba ushumayela? Lo mama ngisengiyambona lo mama lona wathi izwe inkosi la contradictor. Yabona la ngabona khona ukuthi hayi ikhona le khona le moya le afike nayo engithi mabe mina ngishumayela imphathe kabi yena noma imshise. Shuthi mina mangishumayela le moya anayo iyamlwisa because noma kuthiwa unalo ulwazi, awukwazi ukususa umuntu onolwazi wena unganalo. Ujike lapho wena ufike nje wena uzowenza i-opposite yento uNkulunkulu abengayicela. Ngisho nengane encane ngeke ifike ithuka inhlamba mid sermon, ngeke ifike ingane encane izothi izwe lenkosi la contradict.
Those are the basis of izwi lenkosi. Nomuntu ongalazi izwi lenkosi uyazi ukuthi thina samaKristu siyathi izwi lenkosi liyaharmonize all the way through. Izwi lenkosi alicontradict. But hayi izwi lenkosi liyacontradicta ke hawo. Even worse usho into engacontradicts inhlobo. But angikho lapho. Ngilapha ekutheni khona izwi lenkosi lithi siyobonakala ngokuthi sithandane ukuthi singaba kaNkulunkulu. Luke chapter 13 verse 35. Ngokuba bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma Singaba nithandana. kaNkulunkulu. Sobonakala ukuthi uJesu Kristu mangabe ebuya uyosibona ngokuthi siyathandana. Yazi leyo nkonzo kumina inkulu kanjani ukuthi uJesu Kristu mangabe sebuya mangabe sebuye sizosilanda uzosibona ukuthi siyathandana ukuthi singabakhe. Inkulu lenkonzo kumina. But lamazwi lawo u2 mangitshela mina ukuthi mina ungajaha ukuthanda abantu nabantu bakuthanda angikhulumi ngento eyodwa mangithi mina sobonaka ukuthi sithandana. Lo thando lo esobonaka lo siyathandana ukuthi thina sonke siyakwazi ukushumayezana. Siyakwazi uqubulana umzalwane mangabe phansi awumbuke phansi uyamshumayeza uyamsiza awumdlula umuntu elambile wena unokudla ongaphezulu kokudla komuntu. Wena awulonto njani awubahleka abantu kwizimo ebhedayo. Wena uyamsiza umuntu in the lowest point. Noma kuthiwa akayena umzalwane noma kuthiwa uyena umzalwane wena expected ukuthi ube njalo nothando. So izwi lenkosi ke mangabe lithi sobonana ukuthi siyathandana ukuhlukile lokho kunokuthi ungajahi ukuthi abantu uthanda abantu abakuthandayo because lolo thando lolo uthando lama fan base. If mina ngishumayeza just for the fans ukuthi ama fans amazongikhokhela futhi ngamanye amazwi mina angisathanda uNkulunkulu lo engishumayeza ngaye but sengithanda ini ama fans futhi ngamanye amazwi mina izwi lenkosi ngamanye amazwi ngiyal abuse ngithi mangabe ngishumayeza abantu laba engibashumayeza ngifuna ukukhokhelwa yibona ngibathande labo sho ukuthi ngamanye amazwi mina ngishumayeza abantu ukuze basinde noma ukuze baguquke ngoba umbuso wezulu usufika masinyane shuthi mina kahle angisashumayeza ivangeli ekuyilona emene ngishumayeza sengishumayela ivangeli lokuthi ngifuna ukukhokhelwa shuthi ngamanye amazwi mina uthando engilibuyisa kwabantu uthando lelo lokuthi mina I have a stronger fan base. Ingakho ngasizwa most of the time sithi sicela usubscribe noma usifollowishe. It is because we are not chasing lolu thando lokuthi ufollowishe thina, but we are chasing lolu thando lokuthi you must follow God. And this is not the first time sisho lento le. Thina asafuna ukuthi ujahe thina. Lesifuna ujahe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi if mina ngijahe inhliziyo kaNkulunkulu, nawe ujahe inhliziyo kaNkulunkulu. Thina sesibonakala ngothando esinalo amongst each other. uJesu Kristu yena uzothi mangabe fika thina nto bese besibheke kuye uzobona ukuthi siyathandana we are in a chamber yofuthando hayi ukuthi we are favoring each other khona lo sawuthando shuthi akusebenzi ukuthi sibekana ngama favor ukuthi mina ngizoshumayela because ngifuna ukukhokhela angishumayele endaweni la khona ngakhokhela yeyizona lento engishoyo so ngilona izwi lenkosi la namhlanje ke lelo